Добар ден, почитувани присутни. Добро дојдовте на последниот од серијата вебинари за презентација за извештајот за климатски екстреми, кој што беше изработен во рамките на проектот за трет двогодишен извештај за климатски промени. Овој последен вебинар ќе го даде извештајот и кусиот осврт за климатските екстреми во Скопскиот регион. Би сакала да ве посакам добри дојде и пред да продолжиме со другиот официјален дел, технички само да ве информирам. Како што беше најавено, самата презентација ќе биде јазикот на српски јазик, меѓутоа можете да си одберете превод на македонски јазик, доколку стиснете на копчето Interpretation, кој што можете да го најдете во опциите на самиот прозорец каде што е отворено, и го одберете каналот French за француски јазик. Таму всушност ќе биде презентацијата преведена на македонски јазик. Исто така, додека зборуваат презентерите, микрофоните на сите други учесници ќе бидат исклучени, меѓутоа вие можете во меѓувреме да поставувате прашања и коментари да поставувате во самиот прозорец за разговор, а подоцна откако ќе заврши презентацијата, согласно агендата, ќе имаме дискусија на која што можете да се приклучите и да усно да разговарате и да поставите прашања или да дадете коментари. Најлесно за координација тоа би било доколку притиснете на копчето Raise Hand. Оттаму ние ќе ве приклучиме за да може да имаме координација и полесно да го изведеме целиот разговор. Денешни презентери ќе се модераторот Павлина Здравева, која што е раководител на проекти за климатски промени во UNDP, таа е вклучена во развој на сите национални политики и стратешки документи поврзани со климатски промени во државата и е една од пионерките во воведување иновации во климатските промени. Презентерот на самиот извештај, кој што и го изработи извештајот, е професор доктор Владимир Ѓурѓевиќ, кој што е вонреден професор на оделот на метеорологија на факултетот во физика во Белградскиот универзитет. Тој има бројно меѓународно и национално искуство на проекти поврзани со Хоризонт 2020, типа проекти ЮНЕСКО, проекти и слично. Ангажиран е како експерт за национална комуникација за климатски промени на повеќе држави, а исто така и води проекти кои што се поврзани со климатски промени и учествува во изработка на акцијскиот план за адаптација за климатски промени во Белград. Од тука би го предала микрофонот на Паля да продолжи понатаму со презентацијата. Паля, повели. Благодарам, Јасмина. Испаѓа дека лицето на климатските промени се всушност екстремите. Анкетата која што ја правевме кон крајот на минатата година за климатски промени покажа дека најголем дел од испитаниците ги препознаваат климатските промени преку екстремите. Преку температурата, топлотните бранови, студените бранови, промените во годишните времиња, зачестеност на сушни периоди, но и поројните дождови и врнежите. Како што кажа веќе Јасмина, ова е четврт од серијата на вебинари кои што се поврзани со екстремите. Професорот Ѓурѓевиќ направи анализи на целата држава, но направи и подетални анализи за 3 региони кои што сметавме дека се карактеристични, а тоа се Полошкиот регион, регионот на Струмица, кој што беше идентификуван во претходните сценарија како еден од најранливите региони на климатски промени, и Скопскиот регион, највеќе заради тоа што во урбани средини, а особено во големи урбани средини како што е Скопје, имаме многу големо влијание и мешање на микроклиматските услови. Сакавме денеска да ви ги презентираме овие резултати, за да ги имате во предвид кога ќе правите, например, градската администрација, кога ќе ги развива локалните политики, значи овие податоци можат да се добијат и во вид на мапа, може да се преклопат со многу други постоечки мапи и да се добие влез во однос на подготовка на просторни планови, во однос на анализа на многу други работи, но можат да бидат многу значени и во однос на подготовката на параметри, односно подготовка на основни карактеристики или како се викаат стандарди
за градење и за градежните материјали. Пред да почне да ви кажувам професорот Ѓурџевиќ за резултатите кои што се специфични за Скопје, јас би сакала само да направам share screen и да ви ги покажам како изгледаат и каде може да ги најдете овие резултати. Значи, на порталот Климатски промени МК, на почетната веб страна, кога ќе кликнете анкети, се отвара ова. Карактеристично е што резултатите од истражувањето се направија да бидат достапни онлайн за сите, значи се отворија како податоци и секој од вас може да си одбере одредени работи кои што го интересираат и резултатите надоле ќе се прилагодат на селекцијата која што ќе одберете. Значи може да се пребарува по возраст, по пол, по општина во која што живеете, сектор или слично во кој што работите. Мене ми е одбрано тука да се прикажат резултатите за оние кои што биле анкетирани од Скопскиот регион. Тука е интересно дека многу голем дел од тие што одговориле од Скопскиот регион имаме значително застапен дел од приватниот сектор, од државната администрација, но и од невладиниот, од општините, од академските институти. Значи имаме една повеќе или повеќе рамномерна застапеност на сите оние кои што се чинители во проблематиката на климатски промени. И интересно е што најголем луѓето кои што живеат во Скопје, нивната перцепција за климатски промени е дека најсериозна закана за општеството е недостатокот на чиста вода, климатските промени и екстремните временски појави. Значи, веќе сме сведоци дека климатските промени не се нешто што се случува, што ќе се случува во иднина, туку нешто што е многу релевантно и за Скопје. Интересно е дека испитаниците сметаат дека компаниите и индустријата се тие што треба да прават повеќе за климатските промени, локалните власти, централната власт, а во голема мера и самите граѓани. И сега како можат, тоа може да најдете повеќе информации на веб страната Климатски промени МК во делот за климатска акција, а сега ќе му го предадам зборот на професорот Ѓурџевиќ за да почне со презентацијата. Вие вашите прашања, како што спомена Јасмина, може да ги пишувате долу во црниот банер, има дел чат. Значи може ли да ги напишете или да подигнете рака. При мене нема таква опција, не можам да ви покажам, за да поставите прашање во живо. Повелете. Hvala, dobar dan svima. Ja sam Vladimir Đurđević i danas ću vam prezentovati rezultate iz studije koja je urađena za region Skopja za ekstremne promjene u ekstremima, klimatskim i meteorološkim ekstremima u ovoj regiji, kao i nekoliko rezultata koji su vezani za celu teritoriju Makedonije kao uvod u predavanje. Na slajdu koji trenutno vidite prikazani su scenariji budućih emisija i koncentracija gasova sa efektom staklene bašte koji su korišćeni u ovoj studiji, tako da budući klimatski uslovi na bilo kojoj teritoriji, pa tako i na teritoriji Skoplja, zavise u stvari najviše od toga koliko ćemo u budućnosti još dodatno emitovati ovih gasova, odnosno da li će međunarodni dogovori i nacionalne politike koje su vezane za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte biti realizovani ili ne. U tom smislu imamo nekoliko scenarija. Zeleni scenarij RCP 2.6 je takozvani scenarij niskih emisija ili niskih koncentracija, koji otprilike pretpostavlja da će se desiti nešto što je uspešna realizacija Pariskog sporazuma. Odnosno, na osnovu ovog scenarija, globalno društvo bi trebalo početkom druge polovine ovog veka da prestane sa korišćenjem fosilnih goriva i emitovanjem gasova sa efektom staklene bašte i da u tom smislu se koncentracija ugljen dioksida stabilizuje negde otprilike na oko 450 ppm jedinica. Trenutna koncentracija je oko 410 ppm jedinica. U slučaju da se to ne desi, da ne dođe do implementacije međunarodnih dogovora o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, i ukoliko nastavimo da koristimo fosilna goriva u obimu u kojem trenutno koristimo,
koncentracija ugljen dioksida do kraja ovog veka može da poraste i na preko 1000 ppm jedinica i to bi bio ovaj crveni scenario RCP 8.5 ili plastično rečeno neki pesimistički scenario i obrađen je još jedan scenario, to je RCP 4.5, to je neki srednji scenario koji pretpostavlja niti da će doći do eskaliranja koncentracije gasova sa efektom staklene bašte, niti da će Pariski sporazum da bude potpuno realizovan. Znači, to je neki srednji put. Ono što možemo odmah da vidimo na ovoj slici i što će nam biti od koristi za ostale slajdove, da ne postoji toliko velika razlika sve do polovine ovog veka u smislu koncentracija. Razlika postoji, ali nije toliko izražena. Znači, velika razlika se pojavljuje tek u ovim decenijama pred kraj veka. Rezultati klimatskih modela, odnosno projekcija buduće klime koje su korišćeni u ovoj studiji su preuzeti sa baze podataka koja se zove Eurocordex. I to je baza podataka koju inače Evropska unija koristi za skoro sve svoje analize vezane za regionalne klimatske promjene, studije uticaja, studije ranjivosti, planove adaptacije i tako dalje. U ovoj bazi su pohranjeni rezultati više različitih regionalnih klimatskih modela i ovde možete vidjeti listu tih modela koji su korišćeni. Korišćeno je 7 modela za 2 scenarija RCP 8.5 i 4.5 i 3 modela za RCP 2.6. Ovo naglašavam iz nekoliko razloga. Prvo, svi ovi podaci su javno dostupni preko servisa u okviru Europske unije. Glavni od tih servisa je takozvani Copernicus Climate Change Service. I s druge strane, pošto su javno dostupni, znači može svako da ih koristi ih sve zemlje Europske unije, pa i neke zemlje koje su van Europske unije ulaze u ovaj domen ovih modela. U tom smislu će i ovi rezultati koji budete videli su kompatibilni sa rezultatima koje ostale sve zemlje skoro koriste da bi radile svoje analize klimatskih promjena. Znači, u tom smislu možete smatrati da sve što budete videli da je na neki način usaglašeno sa onim što je trenutno znanje u ovoj oblasti i što se kao takvo koristi u drugim istraživanjima širom Evrope. Prvo ću vam pokazati, kao što sam rekao, nekoliko slika koji se odnose na celu teritoriju Makedonije da bismo neke opšte koncepte lakše razumeli do kraja ove prezentacije. U gornjem redu vidite projekcije buduće temperature za celu teritoriju Makedonije za sva 3 scenarija, 2.6, 4.5 i 8.5, za otprilike narednih 30 godina, znači za period od 2016. do 2035. u odnosu na referentni period koji je 1986-2005. Na neki način nije potpuno tačno, egzaktno, ali možemo smatrati da ove promjene koje ovde vidite, da one odgovaraju dodatnim promjenama u odnosu na trenutno stanje, koje je već promenjeno. Znači, mi već sada znamo da je naša cela planeta u proseku toplija za 1 stepen, pa tako i u Makedoniji verovatno zabeležena značajna promjena temperature, tako da kad vidite ove slike, ono što se na njima vidi jeste da će u narednih 30 godina temperatura da poraste za dodatnih 1 stepen u slučaju sva 3 scenarija. Tako da, pesimistička slika ovog scenarija RCP 8.5 se ne vidi u ovih narednih 30 godina, odnosno ono što vidimo, pošto su koncentracije u narednih 30 godina prema ovim scenarijama prilično bliske, jeste da u sva 3 scenarija možemo očekivati i slični porast temperature. Tako da u narednih, za kraće planiranje od nekoliko decenija unapred, nije toliko važno koji scenario posmatramo. Svi scenariji daju manje više istu sliku. I druga važna poruka koja se može izvući iz toga jeste da bez obzira na izbor scenarija mi skoro sigurno možemo u narednih nekoliko decenija da očekujemo dodatno zagrevanje, odnosno dodatne promjene klime u odnosu na ovo što se sad već desilo. Bilo da Pariski sporazum bude ispunjen ili ne bude ispunjen, ono što nas sigurno očekuje jeste da će u narednih nekoliko decenija da imamo dodatnu promjenu klimatskih uslova. Makedonija i većina zemalja u regionu već trpi značajne posledice zbog klimatskih promjena i značajne materijalne gubitke, tako da trebamo kao društvo da budemo svesni toga i da se pripremimo za te promjene koje nas očekuju. Donji red slika se odnosi na poslednjih 20 godina ovog veka i opet za 3 scenarija, znači 2.6, 4.5 i 8.5 i tu vidimo da je velika razlika između ovog scenarija
koji je uslovno rečeno Pariski sporazum 2.6 i scenarija koji je pesimistički scenario 8.5, a s one prve slike smo videli da je u tom periodu i velika razlika između toga kolika će biti koncentracija gasova sa efektom staklene bašte. Tako da u slučaju scenarija 2.6 vidimo da će ova promjena u temperaturi od 1 stepena da ostane i do kraja ovog veka, odnosno posle ovih promjena u narednih nekoliko decenija ne trebamo očekivati dodatne promjene, dok u slučaju scenarija RCP 8.5 vidimo da do kraja veka srednja godišnja temperatura u Makedoniji može da poraste i do 5 stepeni, pa čak i više u nekim oblastima, što je drastična promjena. Tako da ove slike u stvari ukazuju na činjenicu da ta daleka budućnost, da kažem, je direktno povezana sa time šta će biti međunarodne politike i nacionalne politike po pitanju ispunjenja međunarodnih obaveza kao što je Pariski sporazum. Ukoliko taj sporazum bude uspešan, onda možemo očekivati neki obim promene klime koji nije toliko veliki i na koji verovatno imamo, da kažem, resursa i šanse da se prilagodimo. Ukoliko potpuno budemo ignorisali Pariski sporazum i radili ono što smo i do sad radili, očekuju nas drastične promene klime i verovatno može se postavi pitanje efikasnosti adaptacije na takve klimatske promene, koliko ćemo biti efikasni i uspešni u adaptiranju na tako drastično promenjene klimatske uslove. Ovo samo dodati brojevi još jedan put. Znači, ono što hoću naglasiti, znači u narednih nekoliko decenija nije bitno toliko da li će sporazum da uspe ili neće, znači bitno je da smo sigurni da ćemo vidjeti dodatno zagrevanje u narednih nekoliko decenija. U drugoj polovini veka velike razlike između toga da li će taj sporazum da uspe ili neće da uspe. Naravno, u narednih 30 godina je važno da vidimo da taj sporazum ide ka svojoj realizaciji, da bismo bili sigurni da ćemo izbeći najgore moguće konsekvencije. I vidimo da u slučaju ovog scenarija 4.5 da je razlika, da je porast temperature negde između ove dve krajnje granice od 1 i od 5 stepeni. Drugu stvar koju bih hteo da podvučem, a tiče se opet cele teritorije Makedonije, jeste promjena padavina u budućnosti. Pošto smo videli da je promjena temperature prilično uniformna u smislu porasta koncentracije gasova sa efektom staklene bašte. Znači jednostavno porastom koncentracije raste i temperatura, ali u slučaju padavina rezultate nisu tako jednoznačni. Odnosno, kada gledamo ukupne količine padavina na godišnjem nivou, u narednih nekoliko decenija se ne očekuju neke značajne promene u ukupnoj količini padavina na godišnjem nivou. Pojedine godine mogu da budu suvlje ili sa više kiša, ali u prosečnim vrednostima za 20-30 godina ne treba očekivati neke velike promene. Međutim, ono na što treba obratiti pažnju kad su padavine u pitanju, jeste da će verovatno doći do preraspodele padavina na godišnjem nivou. Odnosno da će unutar sezona doći do značajnih promjena padavina. Tako u ovom slučaju vidimo promjene padavine za 4 godišnja doba za ovaj pesimistički scenarij i kraj 21. veka i vidimo da je u stvari leto, mesec u kome možemo da očekujemo najznačajnije promjene padavina, sad u deficitima i preko 40% u nekim delovima, takođe i proleće, dok s druge strane vidimo da zima i jesen neće da biti toliko pogođeni deficitom padavina i da će promene biti negde u opsegu između 5 i 10 ili možda 5 i 15%, što se čak sve promene do 10% mogu da se na neki način objasni nekim prirodnom variabilnošću klime. Ne mora da znači da je uslovljeno ovim antropogenim klimatskim promjenama. Tako da hoću da skrenem pažnju da kada razmišljamo o padavinama ne trebamo da razmišljamo o nečemu što je jednoznačno u smislu da će ih biti samo više ili manje, nego treba više da se fokusiramo na to kako ćemo te padavine u budućnosti dobijati, kako će oni izgledati. Znači, da li će doći do neke preraspodele koja možda bude nepovoljna u nekom smislu u budućnosti. Ova slika je vrlo nepovoljna za poljoprivredu, pošto znamo da poljoprivreda očekuje padavine u stvari u toplijem delu godine kada su biljke aktivne, tako u vegetacionom periodu, a upravo vidimo iz ovih rezultata da će baš u tom toplijem delu godine, tokom proleća i leta, da imamo veliki deficit padavina i da će zbog toga biti veliki pritisak na poljoprivredi. Potencijalni višak padavina koji bi se javio u hladnijem delu godine nije toliko relevantan za poljoprivrednu proizvodnju kao što su te letnje padavine. Tako da ako na godišnjem nivou ukupno imamo isto padavina, ako su one drugačije preraspoređene, to možda bude veliki pritisak
na pojedine sektore. Sada ću preći na rezultate koje se tiču baš Skoplja. Na ovoj slici vidite budući porast temperature u regionu Skoplja i opet tri linije su u stvari tri scenarija, znači zelena linija se odnosi na ovaj optimistički scenario i vidimo da prema tom scenariju temperatura će porasti za dodatnih 1 stepen. U slučaju ovog srednjeg scenarija temperatura bi do kraja veka porasla za 2 stepena i u slučaju pesimističkog scenarija temperatura do kraja veka možda poraste čak za 5 stepeni. I ono što sam naglasio na prvoj slici, vidimo da otprilike u narednih nekoliko decenija ne postoji velika razlika u projekcijama između različitih scenarija. To je da je skoro siguran događaj da nas čeka dodatno zagrevanje za 1 stepen, a da je kasnije pitanje u stvari koliko ćemo biti uspešni u realizaciji međunarodnih dogovora. Ono što bih isto naglasio na ovoj slici, a što je vrlo važno, jesu ove tačkaste linije. Pošto smo mi u analizi koristili više modela, onda svaki model ne daje otprilike istu procenu budućih promjena, tako da one predstavljaju mogući opseg svih modela koji su korišćeni. Tako da vidimo da u slučaju ove analize za Skoplje, gornji opseg moguće promjene temperature je čak veći od 5 stepeni, znači negde blizu 5,5 stepeni. Ovo je vrlo važno posmatrati ovaj opseg, vidjet ćete naročito za neke druge parametre, zato što nam on ukazuje na neke najnegativnije moguće konsekvence. Kada se obično planira neki radi analiza rizika, obično je najvažnije se fokusirati na te najekstremnije moguće ishode, pošto oni mogu biti apsolutno pogubni za funkcionisanje nekog sistema, tako da jako je manja šansa da temperatura poraste za 5,5 stepeni u odnosu na neku prosečnu očekivanu promjenu od 5 stepeni. Dobro je često se fokusirati na te krajnje granice, zato što one u stvari mogu da budu izvor rizika. Upravo ekstremi su oni koji nas najviše muče i donose najveće materijalne gubitke. Na ovoj slici je prikazana buduća promjena godišnjih padavina za teritoriju Skoplja i vidimo da u slučaju ovog, da kažem, povoljnog scenarija, promjena padavina, to je ono što sam i malo pre spomenuo, godišnjih padavina ukupnih neće se značajno promeniti. Znači, promjene padavina bi ostale negde u opsegu od plus minus nekoliko procenata, do duše više su na ovoj strani negativnih promjena, to je zelena linija. Slična slika sa malom razlikom pred kraj veka je za ovaj scenario 4.5, međutim vidimo da u slučaju ovog negativnog scenarija krajem ovog veka možemo očekivati drastično smanjenje tih godišnjih padavina, čak i do 20%, pri čemu je donja moguća granica čak i blizu 30%, što je vrlo ozbiljna promjena. Opet bih naglasio na ovoj slici važnost ovih tačkastih linija. Vidimo da većina rezultata je u stvari u negativnom delu promjene, što znači da je ipak događaj sa većom šansom da će u budućnosti ovaj region biti pogođen deficitom ukupnih godišnjih padavina, koji će posebno biti izražen u toku letnjih meseci. To je isto jedna od slika koju sam pokazao za celu teritoriju Makedonije. Tako da ono opet što nas skoro sigurno očekuje jeste da u budućnosti ono što treba očekivati jeste prvenstveno taj deficit padavina u toku toplijeg dela godine, dok s druge strane u toku hladnijeg dela godine mogu se očekivati možda i neke pozitivne promjene u smislu većih količina padavina, ali to ćemo kasnije kroz neke indekse isto da vidimo. Pored ovih osnovnih veličina, za teritoriju Skoplja su analizirani takozvani indeksi ekstrema. To su bila 3 hladna indeksa, znači broj mraznih dana, broj ledenih dana i hladni talasi. Zatim topli indeksi, to je broj letnjih dana, broj tropskih noći, toplotni talasi, prvo su bili hladni talasi, a sad toplotni talasi i topli talasi. Zatim dva indeksa ekstremnih padavina, to je broj dana sa padavinama preko 40 litara po metru kvadratnom i RX1D indeks koji nam meri u stvari maksimalne dnevne intenzitete padavina u toku godine. Zatim CDD je indeks koji meri broj uzastopnih suvih dana u toku godine i on je neka vrsta indikatora suše. I na kraju indeks koji je važan donekle za poljoprivrednu proizvodnju i generalno funkcionisanje bioloških sistema, to je dužina
ove vegetacione sezone, odnosno perioda u kome su biljke vegetativno aktivne. Na ovoj slici vidimo promenu broja mraznih dana do kraja 21. veka i opet je slična priča kao i na prethodnim slikama. Vidimo da do sredine veka ne možemo da uočimo neku veliku razliku između ovih scenarija, odnosno danas do sredine veka sigurno očekuje smanjenje broja dana sa mrazom, to su dani kada je temperatura bila ispod 0 stepeni. Međutim, u slučaju povoljnog scenarija, ova promjena će i do kraja veka ostati na nivou iz sredine veka, odnosno možemo očekivati smanjenje od 10 dana, dok u slučaju ovog srednjeg scenarija možemo očekivati smanjenje broja mraznih dana do 30 dana i na kraju u slučaju ovog ekstremnog scenarija možemo očekivati smanjenje i do 60, manje će biti 60 manje mraznih dana. Tako da će mraz u slučaju ovog scenarija postati jedna vrlo retka pojava, što ukazuje na smanjenje, drastično smanjenje tih negativnih ekstrema. Znači situacija sa vrlo hladnim vremenom. Neće se potpuno nestati situacije sa hladnim vremenom, ali njihova učestalost će biti daleko manje u budućnosti. Na ovoj slici je prikazana promjena broja letnjih dana, to su dani kada je dnevna temperatura prešla vrednosti od 25 stepeni u toku dana, u nekom trenutku kad imamo temperaturu preko 20 stepeni, pa broj takvih dana u toku godine. Vidimo da u slučaju ovog najekstremnijeg scenarija možemo očekivati dodatnih 55 letnjih dana u toku godine, što je otprilike skoro 2 meseca više, u kojima vreme više liči na leto nego što bi možda trebalo biti. A zatim dodatnih 30 dana u slučaju scenarija 4.5 i dodatnih recimo 12 dana u slučaju ovog scenarija 2.6 i ponovo vidimo da je manje više sva scenarija daju slične rezultate u tom prvom delu grafika do negde sredine veka, a da onda kasnije tako jasno suočava ta razlika između različitih scenarija. Sledeći grafik su tropske noći. Tropske noći su vrlo važan indeks klimatski koji meri broj dana kada minimalna dnevna temperatura nije pala ispod 20 stepeni i u takve noći mogu da predstavljaju veliki rizik za ljudsko zdravlje, pošto ljudski organizam očekuje u toku noći niže temperature koje mu omogućavaju efikasnu regeneraciju. Kada se to ne desi, onda je povećan rizik, posebno u slučaju hroničnih bolesnika, i to većina nas zna isto kada su velike vrućine da mnogo teže spavamo i da kad ujutru ustanemo da se ne osjećamo baš najsvežije. Tako da ovaj indeks broj takvih noći, kažem opet, ovaj indeks je vrlo važan za procenu rizika na ljudsko zdravlje, recimo u toku leta, i vidimo da u slučaju nepovoljnog scenarija možemo očekivati 40 više ovakvih dana, u slučaju srednjeg scenarija možemo očekivati 10 takvih dana više i u slučaju ovog povoljnog scenarija možemo očekivati otprilike 1 do 2 dana više u toku narednih 100 godina. Opet, kažem, vidi se da razlika postaje jasna tek u drugoj polovini 21. veka, međutim, u urbanim sredinama kao što je Skoplje, gde je uticaj ili efekat urbanog ostrova toplote jako izražen, ova situacija bi trebala na neki način da nas upozori da se pozabavimo pitanjem tog javnog zdravlja i problema, da kažem, potencijalnih zbog jako toplih noći u budućnosti, a ne samo jako visokih dnevnih temperatura. Sledeći indeks se odnosi na dužinu toplotnih talasa i ovde bi isto naglasio, Pavlina isto lepo rekla, znači kada smo u urbanim sredinama, toplotni talasi su još jači, da kažem, i imaju još negativnije efekte nego kada nismo u gradovima, upravo zbog urbanog ostrova toplote. Ove toplotne talase, rezultate koje vidite, odnose se na situaciju u kojoj nije uračunat taj efekat urbanog ostrova toplote, tako da na ove rezultate koje trenutno vidite trebalo bi u stvari još dodati taj efekat urbanog ostrova toplote koji može da bude i po nekoliko stepeni, posebno u tim periodima toplotnih talasa, i vidimo da prema ovim rezultatima možemo očekivati do kraja veka prema nepovoljnom scenariju da će u proseku godišnja dužina toplotnih talasa da se produži za 11 dana dodatnih, što je prilično puno, kažem opet naročito kada pričamo o proseku, a vidimo da ova gornja granica procene ide čak i do 15 dana, pa i više verovatno, dok u slučaju ovih povoljnijih scenarija, da kažem 4.5 i 2.6,
posebno u slučaju ovog scenarija 2.6, vidimo da ono što smo već, da kažem, imali kao promenu u posljednjim decenijama po pitanju toplih talasa, da bi mogli da očekujemo da ćemo ostati otprilike na tom nivou u budućnosti i da ne trebamo da očekujemo neku značajnu promenu u proširenju toplih talasa. Možda neku promenu u njihovoj učestalosti, ali ne toliko u njihovom trajanju. Sledeći indeks se odnosi na ekstremne padavine, radi se o RR40 indeksu, to je indeks koji broji broj dana u toku godine kada je dnevna akumulacija padavina bila veća od 40 litara po metru kvadratnom. To je granica koja već uslovno može da se označi kao rizična za pojavu bujičnih poplava. Znači, u situacijama kad imamo da u toku dana se izluči više od 40 litara po metru kvadratnom, to je situacija koja može da bude vrlo kritična po pitanju pojave poplava. I ono što jasno vidimo sa grafika jeste da sva scenarija u principu rezultate stavljaju na pozitivnu stranu Y ose, odnosno da možemo očekivati da će se broj ovih dana značajno povećati u budućnosti, posebno u slučaju ovog scenarija 8.5, gde vidimo da potencijalno možemo da imamo 70% više ovakvih dana u toku godine i pri tome gornja granica, kažem opet, koja može biti i koja jeste vrlo važna za procenu rizika, jeste da čak i ova promena može da bude i oko 160%, znači to je baš značajno povećanje broja dana u slučaju ovog nepovoljnog scenarija. U slučaju ova dva preostala scenarija, 2.6 i 4.5, vidimo da, kažemo, opet je promena na toj pozitivnoj strani, mada nije toliko izražena kao u slučaju nepovoljnog scenarija, ali u principu u narednom periodu treba očekivati povećanu učestalost tih dana sa ekstremnim padavinama i to najviše u toku letnje sezone, u toku toplijeg dela godine, znači negde od maja pa do oktobra. Sledeći indeks se odnosi na dnevne maksimalne akumulacije padavina, znači ovaj broj meri u stvari koliko će potencijalno te najekstremnije situacije sa najvećim intenzitetima, koliko će ti intenziteti postaju još veći u budućnosti i vidimo opet da sva tri scenarija pokazuju, uglavnom su rezultati na toj pozitivnoj strani promena, odnosno da trebamo očekivati i intenziviranje padavina, ne samo njihovu veću učestalost. Ovo je sad isto dobar primer kada ansambl modela daje da će ta promena, odnosno srednja vrednost modela daje da će ta promena da bude 0, međutim vidimo da ovde postoji šansa da postoje godine u budućnosti ili situacije kada će ta intenzitet da bude veći za 15%, što može da bude vrlo ozbiljna pretnja, posebno za situaciju u odbrani od bujičnih poplava. Opet vidimo isto da u slučaju scenarija koji je ispunjenje Pariskog sporazuma, da će ekstremne padavine manje više oscilovati oko 0 i da je to scenario koji na neki način postavlja svoje rezultate najviše bez neke značajne promene, dok su opet u slučaju ovog 4-5 scenarija veći deo promena se opet na neki način nalazi na toj pozitivnoj strani, ali u svakom slučaju u budućnosti trebamo očekivati ne samo povećan broj dana sa ekstremnih padavinama, nego da i situacije kada imamo ekstremne padavine da će verovatno biti još ekstremnije po pitanju intenziteta njihovog. Ova slika pokazuje sad promenu uzastopnih suvih dana u budućnosti, znači to je broj dana bez kiše u kontinuitetu, pa najduži mogući niz u toku godine, pa onda 30-godišnja srednja vrednost tog broja. Vidimo da će uzastopni suvi dani ovaj indeks će se povećavati u budućnosti u slučaju nepovoljnog scenarija do dodatnih 10 dana dužih takvih perioda, u slučaju srednjeg scenarija do 6, a vidimo da recimo u slučaju povoljnog scenarija ovaj indeks će čak da se smanji. I ovde se isto vidi upravo ta velika razlika između buduće klime u zavisnosti od toga koji scenariju se bude dogodio u smislu budućih koncentracija, da li će se koncentracija drastično povećati u budućnosti ili neće. I na kraju ovaj indeks dužine vegetacionog perioda. U slučaju sva tri scenarija do sredine veka vegetacioni period će se poveća za dodatnih 20 dana. U slučaju ekstremnog scenarija možemo očekivati povećanje do 50 dana, dok u slučaju ovih blažih scenarija možemo očekivati do 15, odnosno 25 dana. Ono što je siguran događaj jeste da će vegetacioni period biti duži u budućnosti, sigurno.
I ukratko, da sumiramo kroz zaključke nekoliko osnovnih poruka. Kada pričamo o temperaturi, sigurno trebamo očekivati porast temperature, bilo da se radi o srednjoj, minimalnoj ili maksimalnoj. Povećani broj takozvanih toplih ekstrema, znači bilo da su to toplini talasi ili tropske noći, letnji dani, tako dalje. A s druge strane, smanjenje hladnih ekstrema koji će postojati u budućnosti, samo će biti daleko manjeg intenziteta i daleko ređi, kao što smo videli recimo iz broja mraznih dana. A kada pričamo o padavinama, u slučaju najekstremnijih scenarija možemo očekivati i gubitak ukupne godišnje količine padavina pred kraj ovog veka, međutim ono na što treba više da budemo trenutno fokusirani jeste na distribuciju padavina unutar tog godišnjeg ciklusa, u smislu manje padavina u toku leta, što povećava rizik od suše, a s druge strane povećavanje intenziteta i broja tih ekstremnih situacija, odnosno padavine će na neki način više da budu sakupljene u tim nekim kratkotrajnim intenzivnim događajima, da će s druge strane ovi suvi periodi da postanu duži, dovodeći do većeg rizika od suše. Tako da, kada su padavine u pitanju, ta promena je, da kažem, malo složenija, ali podjednako, da kažem, važna kao i u slučaju samog porasta temperature, zato što ta redistribucija padavina može zaista nepovoljno da utiče na mnoge sektore, iako na godišnjem nivou ne mora da postoje neke značajne promene u količini padavina. Eto, ja bih vam se zahvalio još jedanput i sad možemo da pređemo na pitanja ukoliko ste svi saglasni. Благодарам, Владимир. Јасмина би замолила да остане кај Владимир share screen, за да ако има некои прашања да може да се вратите на некои слайдови. Важи, договорено. Добро, значи може да поставите прашање или да подигнете рака да ве вклучиме или да напишете коментар за белешка долу во чет. Јас накратко само би сакала да сумирам од презентацијата на Владимир се види дека Скопје нема да важи веќе на топло лето, ладна зима, зимите нема да бидат веќе толку студени. Меѓутоа, летно време ќе биде како во вршник, бидејќи навистина оние резултати максималните кои што ги споменавте, тоа се топли денови и тропски ноќи, тоа значи дека месец и пол до 2, во најлошиот случај ќе биде навистина и дењи и ноќе топло, дека нема да можеме да се оладиме. Овие анализи во однос на сценаријата би сакала да направам само одредена споредба со тоа што град Скопје има направено и прави до сега. Значи, град Скопје прави во редовна соработка со Управата за хидрометеоролошки работи, мери температура на одредени микролокации во градот. Дополнително на тоа, со поддршка на UNDP се направи идентификување и анализа на топлотните острови во градот, урбаните топлотни острови, односно деловите во градот кои што се најтопли. И овие сценарија, значи го имаме минатото, имаме сегашност, овие сценарија ни ја даваат иднината. Значи треба, имајќи ги во предвид сите овие работи што ги кажа Владимир, навистина сите да бидеме паметни и во креирањето на политиките, меѓутоа и во навиките кои што ги имаме во секојдневниот живот, имајќи ги во предвид сите овие сценарија и резултати кои што дојде особено за екстремите. Моје лично мислење е дека е многу важно да се земе во предвид подобрената енергетска ефикасност, да се земат во предвид користење на градежни материјали кои што ќе бидат отпорни на овие високи температури или на поројни дождови или слично. Дали некој би сакал да го вклучиме за прашање? Љупчо, не знам дали можеш да се вклучиш, дали би сакал нешто да кажеш, општина Карпош е некако секогаш најнапред во многу работи. Благодарам, Павлина. Еве кратко, може би ова е навистина прекрасно нешто што го слушнавме денеска. Може би ќе ни фали повеќе истражување од аспектот на ружата на ветровите во Скопје, некогашното пред 20 години и сега тоа е еден взаемна зависност на топлинските промени во однос на ветровите кои што
a ги имаме во Скопје, односно поточно ги немаме. Бидејќи порано, знаете, кога ќе дувнеше од Матка до Ново Лисиче, се беше расчистено, тоа веќе не постои. Може би во тој смер треба да оди една анализа и може би е убаво или конечно сите скопски општини и градот Скопје во своите стратешки документи, дали се тоа ЛЕАПи, дали се програми за енергетска ефикасност, дали се тоа стратегии за урбана мобилност, некако да искристализираме некаква заедничка стратегија која што во тие програми ќе ни овозможи навремено да се бориме, не да чекаме само што ќе стане со Париската конвенција, која што е нормално на ниво на светот многу битна, но битно е што ние можеме на локално ниво да направиме. Може би тоа изгледа минорно или малку, но може би можеме да направиме работи кои што можеме да превенираме дел од ваквите состојби кои реално ни се случуваат. Тука и урбанизмот во општините, кој го сметам за еден од значајните фактори и за намалената прозрачност на ветрови, но и за тие, да речеме, топли зони кои што се формираат. Така да, стратешки мислам дека на сите овие елементи постои простор. Ова е одличен почеток што UNDP го почнува, да некако го искоординираме и да дојдеме до некакви конкретни усогласени чекори во сите овие стратешки документи. Зборувам сите скопски општини и градот Скопје, кои што ќе значат нешто во подобрување на оваа ситуација која реално не очекува. Благодарам. Благодарам, Лјупчо, сосема се согласувам и мило ми е што ја гледаш на поголемата стратешката слика на целиот овие резултати и на овој труд што е вложен досега. Во таа насока би ги замолила и сите учесници, по вебинарот ќе ви биде пратен линк со снимките, да ги споделите овие информации во вашите мрежи и со што повеќе луѓе. Ако се потребни, значи можеме да обезбедиме, обратете се кон нас и одредени GIS фајлови кои што може дополнително да се преклопат со други истражувања и слично. Иван побара збор, повели Иван. Значи сакав да прашам јас нешто во врска со моделите. Ме слушате така? Да. Значи гледам дека моделите се чека да се представав. Јас сум Иван Минчев од Шумарски факултет. Со ерозија, уредување на порој, ГИС исто така. Значи сакам да прашам околу моделите. Гледам дека моделите се генерално европски, глобално ниво направени. Ме интересира дали некои од овие податоци се споредени со локални мерени податоци. И уште нешто сакам да прашам, интересира која е временската серија на мерни податоци што се земени во глобалните модели, од кога почнува, бидејќи претпоставките одат за 100 години нанапред и не знам со колку е почетната серија, бидејќи нормално секојаш претпоставка е дека кога земаме некој мерен период, претпоставката е дека предвидувањата може да бидат уште толку и тоа е веќе не е баш најточно. Ми интересира околу и локално колку се споредени и колку е временската серија. Па овако, сви модели кои су користени су регионални модели, нису глобални, него су регионални, кои да би се урадила регионална интеграција. Сад на овом слайду се види овде кој е домен тих модела. Тоа е овде се види Европа, орографија Европе, остатак планете е бео. Резолуција модела 11 км и да би се овако модел пустио мора да се користи резултати глобалних модела. Така да у njih ulaze резултати глобалних модела, ови су модели регионални sa резолуцијом од 11 км. Временска серија код свих ових интеграција почиње 1950 године и трае до 2100, значи период од 150 година. Ја овде нисам приказивao те резултати из прошлости, пошто мислим више нас е интересувало шта ќе у будуќности да се деси односно на прошлост,
a svi ovi modeli su upoređivani i sa podacima iz prošlosti, odnosno, kako mi kažemo, verifikovani su uz pomoć podataka iz prošlosti i na taj način svaki model je na neki način ocenjen, njegov kvalitet integracije. Naravno, postoje modeli koji se bolje slažu sa osmatranjima, postoje modeli koji se lošije slažu sa osmatranjima. Ono što je važno da svi ovi modeli koji su korišćeni ovde na neki način dobro opisuju ove glavne signale o kojima smo pričali, a to je porast temperature, promena godišnjeg ciklusa, padavina, smanjenje hladnih ekstrema, povećanje toplih ekstrema. Tako da sve te osnovne karakteristike su dobro opisane u tim integracijama iz prošlosti koje se koriste za verifikaciju modela. I ono što je najvažnije na kraju, što treba napomenuti, piše ovde dole, ja nisam detaljno pričao o tome, ali za svaki od tih modela može da se proceni greška njegova neka. Svaki model ima neku vrstu sistematske greške, na primjer možda daje malo više temperature ili možda malo ređe daje dane sa mrazom, ali u ovoj analizi korišćen je jedan metod koji se zove korekcija rezultata ili bias correction, koji omogućava da detektujemo statistički tu sistematsku grešku i da je uklonimo iz rezultata modela. Tako da na taj način, s pomoću osmatranja iz prošlosti, mi možemo da redukujemo ove greške, tako što znamo šta je model, kakva je bila njegova simulacija prošlosti i šta se u tom periodu simulacije desilo, možemo da detektujemo tu grešku statistički i da je redukujemo i onda da izbacimo i taj deo greške u budućnosti. I onda mi kažemo da da su takvi rezultati bias redukovan ili korigovan, odnosno su očišćeni od tih sistematskih grešaka i to dosta, kako da kažem, povećava pouzdanost ovih rezultata. Tako da, eto, kog interesuje možda poseti ovu stranu Copernicus Climate Change Service, ima nekoliko tih takozvanih sektorskih analiza, recimo za hidrologiju, za poljoprivredu, za energetiku, i svi ti sektorski modeli koji služe za procenu direktnih promena unutar pojedinih sektora u stvari koriste ove rezultate iz ovih modela kao ulazne podatke, što znači da su podaci toliko dobri da već mogu da uđu u tu sekundarnu analizu promena unutar pojedinih sektora koje znamo da su dosta osetljive na te ulazne podatke. Ako ulazni podaci nisu dobri, onda je teško očekivati da neki model za recimo poljoprivrednu proizvodnju možda da dobre rezultate. Tako da u tom smislu, kažem, velika prednost ovih brojeva je ta što je to zaista ujedinjeni napor Europske unije i to su najbolji mogući brojevi koji možemo da imamo u ovom trenutku i koji su nam dostupni da radimo ovakve analize. A koliko stanica ima od lokalni, od Balkana? Pa na Balkanu za korekciju ovih modela koristi se takozvana gridovana klimatologija. Znači, gridovana klimatologija se dobija na osnovu merenja na meteorološkim stanicama tako što se podaci interpolišu u pravilnu mrežu tačaka. I gridovana klimatologija koja je korišćena za korekciju ovih rezultata je takozvana EOPS klimatologija. Ja sad ne znam tačno koliko stanica iz Makedonije ulazi u EOPS bazu podataka tu, ali verovatno postoji određen broj stanica, možda ove glavne meteorološke stanice su deo toga. Pored toga korišćene su i nešto se zovu reanalize. Reanalize su jedna vrsta meteorološkog produkta koja se odnosi na rekonstrukciju vremena u prošlosti uz pomoć osmatranja i koje isto danas postaju malte ne zamenjuju, da kažem, ove standardne neke ulazne podatke koje se tiču osmatranja. Tako da u tom smislu, kažem, opet modeli su ono što je korišćeno za tu korekciju greške i za njihovo integriranje, to su najbolji mogući podaci koji postoje. Ja sad ne znam tačno koliko je baš iz Makedonije korišćena stanica, ali verujem da jedan broj verovatno tih glavnih meteoroloških stanica da ulazi u tu analizu. Окей. Благодарам. Јас уште би сакала да допълнам дека овие сценарија ќе се користат во рамките на 4-тиот национален план за климатски промени и ќе се користат за да се изработат анализи за ранливост и адаптација во различни сектори. Дополнително во соработка во рамките на проектот со Управата за хидрометеоролошки работи ќе се направи анализа колкава е појавата и интензитетот и за честеноста на екстремите, така да ќе имаме една убава анализа и серија од минатото, од кога има мерења конкретно за Македонија, па се до 2100 година. Јас не гледам дали има други прашања, дали може би уште некој би сакал да каже нешто, јас не знам дали од хидрометеоролошки колегите можат да зборуваат, дали некој од нив би сакал да го вклучам. Не, добро.
Значи, тогаш ќе го завршиме овој вебинар. Ви посакувам убав ден. Значи, ќе ви биде испратена на сите снимката, ќе ве замолам да ги споделите резултатите и снимките со што е можно повеќе ваши сограѓани и од институции кои што мислите дека ќе може да ги искористат. За сите дополнителни информации може слободно да ми се обратите или на мене или на мејлот од кој што ги добивте поканите. Имајте убав ден. Пријатно. Пријатно.